ndabasuhuje mbaha ikaze kuri Chabi Esport. Tugiye kuganira ku makuru atandukanye avugwa hanze y'ikibuga muri iki gihe cya international break, hatari kuba imikino y'amaklabu atandukanye. Turaza kwibanda mu ikipe ya Arsenal, turebera hamwe abakinnyi 10 bayo, abastari bayirimo kuri ubu ngubu, ndetse n'abatandukanye babo n'imyaka yabo ndetse n'amazina yabo naho bakomoka. Turahera kuri Thomas Partey, umunyagana wavuye mu ikipe ya Atletico Madrid aza mu ikipe ya Arsenal de Gunners, wavutse mu mwaka w'1993, akaba afite umufasha ukomoka mu gihugu cya Amerika avutse 1999 witwa Sarah Berra. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umugabo w'umubirigi wavuye mu ikipe ya Brighton Hove Albion aza mu ikipe ya Arsenal. Uyu mugabo akaba yaravutse mu mwaka w'1994, akaba afite umufasha umurusha imyaka 2 kuko yavutse mu mwaka w'1992, bakamwita Laura Heaven. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo w'umunyabrazil, umusore ukiri muto cyane ukina ku ruhande rw'ibumoso nk'umuwinga mu ikipe ya Arsenal, bakaba bamwita Gabriel Martinelli. Uyu mugabo akaba yaravutse mu mwaka w'2001, akaba afite umutambukanyi wiwe cyangwa se umukunzi we wavutse mu mwaka w'2001 nawe bakaba bamwita Isabel Larusso. Aba bombi bakaba ari abanyabrazil. Ku mwanya wa kane turahasanga kapiteni w'ikipe ya Arsenal de Gunners, umugabo waje aza bwa mbere muri Arsenal nk'intizanyo avuye mu ikipe ya Real Madrid, bikaza kurangira ikipe ya Arsenal imuguze. Wavutse mu mwaka w'1998, akaba afite umukunzi wavutse 1996, bamwita Helena Spring. Bose bakaba ari abanya-Norvège. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umugabo wundi w'umuwinga ukinira ikipe ya Arsenal iruhande rw'iburyo, bakamwita Bukayo Saka. Akaba yaravutse mu mwaka w'2001, akaba yarazamukiye mu academy k'ikipe ya Arsenal, akaba kuri ubu ngubu ari vice captain ikipe ya Arsenal. Akaba afite umutambukanyi wavutse mu mwaka w'2000, bamwita Torami Benson. Bose bakaba ari abongereza. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umugabo witwa Declan Rice, wavutse mu mwaka w'1999. Uyu mugabo yaje mu ikipe ya Arsenal avuye mu ikipe ya West Ham United, aguze arenga miliyoni 120 zose z'amayero. Akaba afite umutambukanyi wavutse mu mwaka w'2000, bakamwita Laura Faye. Akaba bose ari abongereza nabo. Ku mwanya wa karindwi turahasanga umugabo w'umunyabrazil wakiniye ikipe ya Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza, akanatwaramo Premier League zitandukanye avuye wabo muri Brazil. Akamwita Gabriel Jesus Rutahizamu, wavutse mu mwaka w'1997, akaba afite umukunzi wavutse mu mwaka w'2001 bita Raina Rima. Akaba bose ari abanyabrazil. Ku mwanya wa munani turahasanga umugabo w'umunya-Ukraine akina ku ruhande rw'ibumoso inyuma muri defense, aho hazwi no kuri gatatu. Uyu mugabo akaba yitwa Alexander Zichenko, akaba afite umutambukanyi wavutse mu mwaka w'1995, akaba yitwa Vlad Zichenko. Naho Zichenko akaba yaravutse 1996. Bose bakaba ari abanya-Ukraine. Ku mwanya wa 9 turahasanga umugabo ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba yitwa Jorginho. Umugabo yavutse mu mwaka w'1991, akaba yarashakanye n'umutambukanyi we witwa Catherine Holding, wavutse mu mwaka w'1990, umurusha umwaka umwe. Akaba ari umwongereza kazi washakanye n'uyu mugabo w'Umutaliyani.
ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo w'umudage bakaba bamwita Kai Havertz, akaba ari umwataka wavuye mu ikipe ya Chelsea aguzwe agera kuri miliyoni 60 zose z'amayero aza mu ikipe ya Arsenal. Akaba afite umutambukanyi wavutse mu mwaka wa 1999, bakaba banaheruka gukora ubukwe muri sama ya 2024, bakamwita Sofia Werber, akaba bose ari abadage. Ku mwanya wa 11 ari na bonasi y'umukinnyi wahoze mu ikipe ya Arsenal, akaba yitwa Aaron Ramsdale, akaba yaravutse mu mwaka wa 1998, akaba afite umutambukanyi wavutse 1996 umurusha imyaka 2, bakamwita Georgina Ramsdale, akaba ari we mutambukanyi we, bose bakaba ari abongereza bashakanye. Uyu mugabo kuri ubu akaba ari mu ikipe ya Southampton mu cyiciro cya mbere izamutse kuri ubu muri Premier League. Mwakoze kubana natwe kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abane namwe.